Күннің əsas vaqaları ақта tarif etmege azarımız. Студияда мен Султания Истакаева çalışam. Xayrlı akşamlar. Qırım agrariylері rekordlarga yeteler. Qırımda 500'den ziyade gektar yerde qışlıq açlıqlar saçıldı. Zemanivi tibbiyet ve yanı donatmalar kirişti. Pirogova adına birinci sanlı hastahanede kapital tamiratının yarısı yakınlandı. Milli proyekt et qo'shdi. Qrimning eng buyuk et kombinati emek semirligini 10%ga arttırdı. Qrimda 4 terroristik akının oguna alıp oldular ve da bu kadar terroristik tuz taşıgan cinayetke yol vermediler. Bu haqda regionun xavfsızlık meseleleri boyunca muşavirede Rusya Xavfsızlık Şurasının katibi Nikolay Patrushev haber etti. Omde kaydetti ki çetel maxsus hizmetler Yarımadanın informasyon sistemasına kiber ucumlar hazırlaylar. Muşavire video bağ şeklinde geçti. Tedbirde emde Qrim yolbaşçısı Sergey Aksyonov Cenebe Federal okrug boyunca prezidentinin vekili Vladimir Устинов ve diğerler iştirak ettiler. Вначале подведем некоторые итоги реализации решений, принятых в прошлом году на совещании в Ялте, на котором обсудили меры по обеспечению безопасности в Крыму в период летнего отдыха, а также меры по социальной защищенности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Quruculuk sahası boyunca her hafta geçirilgen muşavirede Qrimda Moskva büdjeti paralarına alıp barılgan quruculuk obyektlerinin meseleleri muzakere etilecek. Bu haqda iş toplaşıvı ketişatında Qrim yolbaşçısı Sergey Aksyonov haber etti. O işlerinin sımarışçıları olgan hakimiyetin episi organlarına quruculuk aqta malumatını Cumhuriyetinin portalında neşir etmege avali etti. Aksyonov emde memurlarga hatırlattı ki quruculuk alıp barılgan yerlerini ziyaret etmek ve bunu foto isabатнен tasdiqlamak керек. Внести все данные на портал правительства, вот в программу, которую вот Евгений Константинович в данном случае представляет каждый четверг, соответственно. Там только мероприятия у нас ФЦП сейчас, нацпроекты туда внести, и все мероприятия, реализуемые за деньги московского правительства по поручению президента, коллеги. Поэтому в этой части тут полностью эту работу всю продолжаем. Medeniyet evinin kapital tamiratı Novoivanovka mektebindeki sportzalnen ve ısıtу sistemasının bağlı meseleler Qara Ajı koyunda ise biologik temizlev inşaatlarının kurulması. Qrimning garbi tarafı bugün nasıl inkişaf etmekte ve nasıl kıyınlıklarga rast geliyor? Bu haqda bizim levhamız. Бақылмаған ama pek керекли. Bu Мечит районының Новоивановка көйіндегі Medeniyet evi. Bir ay evvelsi binanın restavrациясы başlandı. Endi pencere kapılarının bir parçası deniştirildi. Endi içki işlerge geçtiler. Выполняем сейчас кровлю, устройство фасада, внутренние работы. Сейчас опережаем график мы, остекление производим. Ulu Galibe'nin 75 yıllığına memorial taxta açıldı. Onu Qrim sakinlerinin ve Rusya eylelerinin sadaqqa paralarına kurdular. Bu yerden koyden cenkке ketip, elek olgan 54 askerinin soyadları yazılı. Novoivanovka koyunun Dülberkeniş mektebinde 410 talebe üçün yer var. Sonki 5 yıl devamında mında okugan balalarının sayısı 116'dan 154'ge art. Bu Qrimga Xitadan Rusya eyleler köçülüğünün bağlı. Mektepte kapital tamirat geçirilmedi. Ama maddi baza arttırıldı. 10 kabinette mebel deniştirildi. Aş odası için teknologik donatma satın alındı. Geçken sene ayısının başında kozituv sisteması yerleştirildi. Ama kun mevzusunda da meseleler kaldı. Bu görünüşünün ve ısıtу sistemasının bağlı meseleler. Вот здесь бы хотелось помощи. Я в том плане, чтобы переустроить систему отопления, подачи воды. Bu ise endi Qara Ajı koyunun merkezi yolu. Onun uzunluğu 36 kilometr. Dış hizmetçi endi bordür taşlarını ve asfaltının aşağı katını yerleştirip bitirdi. Bunun bir vaqtda federal maqsadlı programma boyunca ambulatoriyanın kapital tamiratı alıp barıla. Şimdi içki bezituv ve elektromontaj işler beceriluğu devam etti. Bu yerde ise biologik temizlev inşaatlar kurula. Obyekt 80% hazır. İşlerinin keyfiyetini teşkirmek maqsadının Qrim Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov yetip geldi. Я думаю, что нам нужно крымскую нашу программу сделать таким образом, чтобы в течение хотя бы ближайших 10 лет полностью
переоснастить всю нашу систему очистных сооружений, сделать вот такую современную, гарантирующую нам экологическую безопасность. Станцияның күчу бір суткада 800 кубометрны тәшкіл етті. Құрыжылық монтаж ішлеріне 2021 сененің март айына әже екілілмеге планлаштыралар. София Шукурова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет Ичун, Ахметчит районы. 500 bin гектардан зияды ерде Қырымда қышлық ашлықлар сачылды. Бұл кележек елінің берекеті олажақ. Бұл сонки 10-15 ел девамында Қырым аграрийлерінің рекорды. Ішлер 99%-ға екінленді. Құрман районы да рекордсменлер арасында. Мевзана Гузельмамбетова девам ете. Құрман районының аграрийлері 72 bin гектар ерге қышлық ашлықлар ектілер. Шымда олар әнді көрініп башлады. Сув етішмемесілігіне бақмадан Қырым іклімі өсімліклерге ярдым етті. Тек Юрий Сучковның кой фермасы хочалығында 6 hafta девамында 1,5 бинден зияды гектар топрақ сычылды. О қайтеті ки, бұл сенева яқшы олды ве оның üçün қышлық ашлықларны әртеже сачы башладылар. У нас в Крыму засушливый климат, поэтому мы подбираем сорта Ставропольской селекции и ростовской. Почему? Потому что там количество осадков влаги примерно совпадает с нашими. Планы на урожай в этом году, конечно, большие, потому что осень в этом году похожа на осень. У нас прошли дожди перед севом. Сегодня мы имеем всходы на всех наших полях. Сачылған вақыт берекетінің бұйықлігінден ғайры оның кейфиетіне тәсір етеді деп пайлаша кой ходжалық мұйсесенің мүдірі Юрий Сучков. Не қадар үрті сачсан ашлық о қадар файдалы, авадан ғайры топрақның мақсулдарлығы да пек әкмиетледір. Сможем с вами наблюдать, как развивается корневая система. Видите, что она развивается отлично. И сегодня мы уже можем с уверенностью говорить, что у этой культуры здесь происходит фаза кущения. То есть влага в почве есть, культура развивается отлично. Бүгінгі күнде Қырым Жұмхуриетінде 500 bin гектардың зияды ерде қышлық ашлықлар сачылды. Бұл келечек елінің берекеті олажақ. Бұл сонки 10 ел девамында рекорд мейданлықлар. Қырым акиметі рейсінің муавыны Андрей Рюмшин айтқанына көре екілген мейданларының ең бұйықлері Жанкой, Жүрчі, Құрман, Сак, Вейеді, Қойу районларында ерлеші. Берекет жиыловның юкенленген мевсімі Қырым аграрийлері үшін мұфафақиетлі олмады, ама келечек елі олар бүртіклі ашлықларының рекорд берекетіні жимаға ниетленелер. Гузельмамбетова, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет, Құрман районы. Ни канализация, ни еллар Ахмеджетнің ескі шер қысмының сәкенлері яшайыш үшін әді шарайыт олмағанына шикайет етелер. Олардың сөзлеріне көре шер мемориеті олардың мұраджатларына құлақ асмай. Канализация олмағаны себебінден еллар да тамир етілмей. Бұл меселелерінің чезілів елларына мұхбирымыз Султания Бакал араштырмаға тырышты. Эльвира Сейдаметова пайтахның эски шерінде әнді 25 елдан берлі яшай айтаки мында ичбір вақыт нормаль еллар олмаған еді. Дороги сами видите какие, невозможно не ходить, детям поиграться негде. Сколько раз обращались к правительству, но никто нас не слышит. Пока канализацию не сделают, дороги не будут делать. Шер канализациясы олмағаны себебінден ерлі сәкенлер Черкев чукурларыны қазмаға мечбурлар. Ольга Дремлюга 11 елдан берлі 8 март сухағында яшай. Хорантамыз буюк 6 жанмыз, onun üçün чухур пек тез тола дей. Раньше у нас яма выкачивалась, вот 2500 было. Сейчас 4. Это очень накладно для многодетной семьи, это очень накладно. Бір хуранта өз бюджетінден пара айырып Черкев чухурына қазып оламай, әмді бойле чухур олса біле пек тез тола. Пока не будет канализации и пока не исправят дороги, нам не отремонтируют, нам некуда выливать. Не каждый как может себе канализацию там строить, как-то. Поэтому они вот вынуждены выливать на улицу. Эски шерде канализацион система вейол хапылмасы не вақыт пейда олажақ деген суалымызнен біз шер мемориетіне мұраджат еттік. Жевап бірден берілді. С 2021 года они начинают внутриквартальную развязку делать. После постройки данных сетей будут делаться дороги. Улица Инги, улица Инги, 8 марта улица, предварительно включены в 23 год. Эски шернің сәкенлеріне тек беклемек қала белкіне айет, 3 жылдан сон вазиет денешер деген үміт бар. Султания Бакал, Гузельмамбетова, Максим Голубев, Миллет Ичун.
Керечте Пирогова адына бірінші санлы хастаханеде капиталь тамиратның ярысы еконленді. Қабылхане бөлігі толысынен азыр, сыжақның тіменлев системасы ішке азыр. Енді кележек сене мөйседе толу шекілде тібі ярдымны әлде етмек мүмкін олыр. Хирургия амелиятларыны яны донатмалар қолуанывынен кечережеклер. Кереч хастаханесінде да не дынышыжегі ақта Диана Бекмамбетова тариф әте. Хасталар бірден қабылханеге еткізежеклер оқырышның қаршысында ерлеші. Лазер аппаратлары, земаневи лампалар ве масалар хастаханеге яны донатмалар еткізілуі әп девам ете. Позволяет маневренность большую. То есть не нужно крутить операционный стол, достаточно, будем говорить, мобильно разворачивать лампу. Бу ерінле хирургия бөлігі оның мүдірі Геннадий Чемоданов әнді яны техникаға қымет кесті. Ойын сық япылған амелиятлар үшін пек кереклі. Расширенная операция при заболевании толстого кишечника, при любой патологии толстой кишки. Это и было, но сейчас это в более таких приемлемых условиях. А также патология сосудистая, связанная с болезнью, с диабетом и его осложнениями. Bundan gayrı Пирогова adına Кереч хастаханесінде епісі лифтлер ве вентиляцион система денештірілді. Чамашырханелер тамир етілді. Раньше у нас была мебель деревянная, еще 70-х годов. Кафель у нас был тоже маленький, тот 70-х годов. Bu ise план boyunca keçірілген амелиятлар бөлігі. Тіби қадимлерде мұзбет денешмелеріні қайдетейлер. Вот сейчас намного лучше все стало. Нам поменяли окна, у нас пластиковые окна стали. Теперь будет девочкам намного теплее здесь работать. Больным будет намного теплее и лучше. Пирогова адына хастаханені кечкен асырның 1974 сене құрған еделер. О вақыттан берлі бинада капиталь тамират кечірілгені жоқ. Шымды хастаханені федераль стандартлар севесіне еткізелер. Енді нәтижелер де бар. Кемер тетхиқатлар үшін керечлелер Ялта яда Ахмеджит шерлеріне бармақ керек еді. Енді есе чоқысы қызметлеріні туфған шерде тапмақ мүмкін. И в последующем мы должны отремонтировать цокольный этаж, отделение лаборатории, физиотерапии и плюс отделение реанимации. Помимо этого, на будущий год у нас запланирован 2-годичный контракт на капитальный ремонт в поликлинике взрослой, с заменой лифтов и входной группы и доступной среды. Дамар бөлігінде тезден яны ангиограф çalışып башлайчақ. Аппарат дамарларны бақмаға ве хасталықларны әрте вақыта диагностика етмеге имкан бережек. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін Кереч. Яныланған мейдан, парк зоналары ве аяқ машина yolчықлары. Ахмеджетте профсоюзлар медениеті сарайы янындаки территория абаданлаштырылуының девам етелер. Шымды мутехассылар электрик ағлар чекелер ве бордюр ташларыны ерлештірелер. Шер мемориетінде ишандыралар боле дүлбер ерлерінің сайысы керчектен де артажақ. Ишлеріні ось көзлерінен мұхбіріміз Наджия Исаева көрді. Құручылар бригадасы бір механизм кебі чалыша әркес осы шыны керекли кебі бежере. Мольчейлер келештірелер ве профсоюзлар медениеті сарайы огінде мозаика кебі плитка тошеле. Укладываем тротуарную плитку. Будет красота тут на территории ДКП. Давно ничего не делалось. Башында территория азырланды. Эски плитка ерінден көчірілді ве ер тегізленді. Тақталар ярдымынен тікішлер үшін ер қалдырылды. Слой щебня трамбуется, сухосмесь наверх. Выравнивается и плитка ложится. Амма реконструкцияның ең esасы бұл сквердің тарихи көрінішіні қайтармақнен бағлы. Бұл ерде 80-нчі сенелерінің орталарында çalışқан екі ескі шадырванны ғайырдан тіклейжеклер. Шымды оларының қысымларыны яңыдан қаплап башладылар. Mühendis құручы Сергей Коробочка шадырванлар чевресіне тақталар қақа. Тезден бұл чыркын қоралар алыныр ве оларының ерінде текіз диварлар пейда olur. Ну, это фанерная опалубка для заливки фундамента под фонтан. Onlarca yıllar devamında inşaatlar meydanı tanıtkan alametlerge çevirildi. Onun için onların tizilişini değiştirmeyecekler. Böyle restavratsiyadan soң şadırvanlar paytaxtımızның da bir diqqatqa layık yeri ola bileler. Onların ışık ve muzikanen yarıştıracaklar. İşler 3 gektar yerde alıp barıla. Skver territoriyasında bala, sportif ve voleybol meydanları peyda olacak. Skateboardistler için de yer ayrılacak. Şimdi işçiler elektrik tellerini çekeler ve bordür taşlarını yerleştireler. Territoriyanın ekseri kısmı endi yanı plitkanen toşeldi. Aman 70 metrlik tireme divarı demir karkas қавилештірілді.
Профсоюзлар медениеті сарайында никах кыйлуу мерасымы кечирилет. Экзден ЗАГСка кирген яш эвлилерни яңартылган сквер каршылайжак. Бу жерде севда алган яшлар, яңа эвленгенлер ве яш хоранталар фотосессия кечирип олурлар. Ахметжит Сакина, Алексей Беспалов эмин пайтакта юз берген денешмелерни кормемекнин чарасы yok. Профсоюзлар медениеті сарайы янындаки мейдандан гайры тамир ишлери onun evi yanında da Киевская сокагында алып барыла. В принципе, все работы, которые происходят здесь и в городе по налаживанию общественной среды, это все в плюс идет. Мемуриетте эминле реконструкциядан соң шернин корунушу бутунлей башка olacak. Ленуза Борсеитова, Наджия Исаева ve Арсен Фукала. Миллет үчүн. Фиат уджужджа этеле эмек семерелігіні исте арттырдылар. Ахмеджет районында эт комбинатының хадимлері более масатларға ирештелер. Анда эмекке қол тұту ве межгулік арттырылып бойынша милли проект амелге кечірілі. Тafsilatlar Наджия Исаеваның левхасында. Бір артындан бір даққада әлі сосиска таман более шекілде Қырым эт комбинатының хадимлері балалар үшін деп адланған колбасын азырлайлар. Истесал аман-аман бутунли автомат шекілінде çalışan адамлардың тұрышулары en алчақ себейді, ама бұл басамақта тек елден çalışалар. Bundan son мақсулат каптильный аппаратына еті баражақ ве андан азыр шекілде çıkacak. Не туз, не де қошма моделер тек сырф ет. Мұнда çıkarылған мақсулатын esas рецепті более. Комбинатта 200-ге яқын колбас чешлері ясала. Бір суткада 17 тоннаға яқын мақсулат. Лейханын рейбір айтқаны көре агросанай холдинг тарладан 5 тақтаға жеп принцип бойынша çalışan. Бұл демек бір түклі ашлықлар асравындан ве айван башларының артырылуындан башлап ет мақсулаты истисал түріне ве сатуына барған жем. Эпсі жерянлар диманеви талапларға уйғын. Есть собственный контроль входящего сырья, производственная лаборатория, ветеринарная лаборатория. На предприятии находится у нас государственный ветеринарный врач, который осуществляет приемку сырья именно по качеству. Бұл елі комбинат емеке қол тұту ве межгулет арттыру милли леха бойынша иш тұтты. Истисал үшін масра ве вақыт эксілтіле, ләкен хадимлерінің ве донатманын иші арта. Бұл себептен ишлеп çıkarған мақсулат калеміні 10%-ға арттырып олдылар. Та экономия, которую увидит предприятие в реализации этого проекта, она позволит им расширять мощности, увеличивать объем производства своей продукции, ну и, конечно, выходить на новые рынки сбыта. Шымдалек проект тек бір цехте құланыла. Бұл қайнатылған колбас пішілген бөліктер лейхада мойсенің 12 хадимы иштирак етті. Основной принцип нашего национального проекта – это повышение самой производительности труда и получение экономического эффекта предприятиям. То есть через год или два мы увидим, что прибыль предприятий, которые участвуют в данном национальном проекте, она станет больше. А соответственно для бюджета республики это обернется повышением поступлений в бюджет налога на прибыль. Энди 3 yıl devamında şirket emek semerligi eksiltülübü boyunca programmalarını ozu mustaqil şekilde amelge geçirecek. Şimdi milli leyhalarga Kırım'nın 20 müessesesi celp etildi. 2020-14 senegece olarga da 40'a yakın müessesenin koşmaga niyet var. Naджия Исаева, Арсен Фукала, Милет üçün Ахмеджет районы. Қырым татар тарихи медени асабалық музейінде бүгін Қырымны қыздырған Кунеш, яғни Солнце над Крымом адлы серга açıldı. Бұл ерде мешур қырымлы ресам Яков Басовның 20 ресім ве графика эсерлері тақдим етілді. Оларның әрбіріне устанан гонул парчасы қошылған. Понимаете, он был очень современный художник. То, что было сделано вчера, это для него было уже... как бы вчерашний уже день по-настоящему. И он уже стремился к новому, изыскивал новый метод, новый способ, как показать не ради оригинальности, а только чтобы наибольшим образом донести до людей вот то, что он хотел сказать. Ресам çalışkan esas жанр bu manzara, yani peyzaj еді. Устанын esерлері 63 шақси сергіде ve çoktan çok коллектив экспозицияларда тақдим етілді. Bu Rusya, Kanada, Голландия, Japon, Amerika Koşma Ştatları ve diğer memleketler oldu. Onun resimleri er vaqt seyircilerinin büyük dikkatini celp etti. Нам, как музею, очень интересно показать его разноплановость, так как художник работал по разным направлениям, и наша экспозиция, она интересна тем, что мы можем видеть работы художника, которые он создал в разные периоды своего творчества.
Қырым табақ үстінде Ақярда гастрономия фестивалі башланды. Оның кетешатында рестораторлар бір қач емеклерден тертіп етілген муэлиф сетіні теклиф етелер. Емде фиатлар әлверішлі. Эсас шарт бірінші бақыштан қошмаға мүмкін олмаған масулатларны бірабер қоланмақ. Бусифер ашчылар ет ве мейваларны қоштылар. Бөле бір ресторанларының емеклеріні біздің мұхбірлеріміз қимет кестілер. Юмырта биязының текрарланмас лезеті. Актер ишханесінің бармені балықлав адлы коктейліні азырлай. Бұның үшін лайм шырасы қоланыла. Бір қач бежеріклі әрекетлерден сон ішімлік азыр ола. Амма мұнда қошылған моделлер мұйымдегел. Бұның башқа тарафы бар. Бөйлі içimlik Қырым табақ үстінде адлы гастрономия фестивалінің сырасына кіре. Ақярда 30-дан зияды хавехане ве ресторанлар ось мұсафірлеріне муэлив сетлеріні теклиф етелер. Ең эсасы мақсулатларны бір-біріне біз алышмаған шекілді қошмақ. Во-первых, цель, которую ты преследуешь, то, что ты хочешь донести, какой свой посыл, ты хочешь донести гостям, которые будут пробовать, собственно, этот коктейль. Что это будет делать с их настроением. То есть кто-то там пришел погрустить, кто-то наоборот отдохнуть. Ну вот, дополнение твоей натуры. Бу сефер баш ашчылар эт вемейваны бирабер кошалар. Это говяжьи ребрышки. Говяжьи ребрышки у нас подаются с вяленой сливой. Тувар янаклары ве хурмадан пошырылген крем, жилер әзмесінен антрикот, эрік ве ванильнен қабырға. Бөлі назик емеклеріні әлверішлі фиатларнен сатын алмақ мүмкін. Это наш гастрономический сет, который мы приготовили на фестиваль «Крым на тарелке». Мы взяли моноисторию, работаем чисто с одним на этот сет мясом, говядиной, но с разными частями. Гурманлар ве яңы лезетлеріні севген беклеген адамлар бөле теклифнен декабрінің 20-гечі қолана білейлер. Ақярда кечірілген фестивальда 30-дан зияды хавехане ве рестораны штырак еті. Гүзел Мамбетова, Диана Бекмамбетова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін Ақяр. Бүгінге бұйпысы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.